kana pagkumanan. Dati ko Musa, Allah ko Musa alayhi salam. Abentol na kagyang kanana tungkat kasang kanana wato. Nauriano kaya tiron wallah. Na inibentol o Musa alayhi salam agyang kuta tungkat yan sang kuta wato. Namin buwato nagyang kuta tataro. Adi niya nitirinta naman sa Allah. Subhanalladhi yarani. Subhanalladhi yasma'u kalami. سبحان الذي يرزقني سبحان الذي يراني ayam yan editor nagyang kuta tataro sang kuta sulda malalakkungan subhanalladhi yarani biya suti wallah pagilay na kunin sang kaya sulda wator subhanalladhi yasma'u kalami biya suti wallah pagpamakinig niya sukat tirwakan sang kaya sulda wator subhanalladhi yarzuqni biya suti wallah apriski na kunin sang kaya sulda wator madidip na kaya gyang kuta tataro kad na takwaya na di sumanusia madidip na gyang kuta tataro kad na kumplitwa parateni na di sumanusia gyang kuta tataro na si sang kuta sulda wator ay na na din yung pandimatero subhanalladhi yarani biya suti wallah pagilay na kunin sang kaya sulda wator subhanalladhi yasma'u kalami biya suti wallah pagpamakinig niya sukat tirwakan sang kaya sulda wator subhanalladhi yarzuqni biya suti wallah priskin ako niya sang kaya sulda wator ay nao tamo pinakisutat tarwa di sumanusia kasumanusia na ginako na din yan di matero ada ko ng kuwa siya ipagparakan sang kaya pamilyakan anik nami madidi pinagyan ko tatataro kakatawa niya suwallah ipagparon ginan mga oripin wallah ikapagad na tanong sang kaya amal baka tinag supabay ni amal sa ko mga sulda walay tanong sa may tumayto di nga din gigilubahan suriskir ka wallah sang kaya lelo pa o kahit na priority nagyang kayo pa man amal o Nabi sallallahu alaihi wasallam pagpanalamat suta